ariko iyo urenze umurongo ibyo bisazi byawe bigashaka guhutaza umunyarwanda kakubaho ntimugatinye ibitumbaraye sometimes birimo ubusa. There will be nothing crossing these borders of this small country of ours. Nta kintu na kimwe kizahirahira kirenga imipaka y'aka gahugu kacu gato. Umuntu wese uzibeshya kubigerageza. Vita hii sijui mnanipata vizuri kama nasema. Mjue kwa hali ya vita. Muwe kwa vita. Vita hii tunaenda kuishinda. Tuwe wepesi. Tuangalie mbele peke yake. Naomba kila mtu kwenye ipo kada kwenye mupo mfundishe raia wote waelewe kwa nini mabadiliko yanahitajika. Mfundishe hawa angalau msituni hawa ambao wanafanya na Kisekedi. Wajue kama sehemu wako sio kwenye solution ipo. Solution iko hapa kwa FM23. Même son de cloche pour le coordonnateur politique de la FC23, Corneille Nangaa Yobbeluo, qui a placé cette année 2026 en une année de victoire, de stabilité et du début de la refondation du pays. Et la refondation de l'État, c'est votre responsabilité. Les premiers attributs d'un État, c'est son armée. Et ayez à l'esprit l'ARC. L'armée révolutionnaire congolaise, c'est ça l'embryon de l'armée de demain et la RDC. Aussi, nous invitons ceux qui sont qualifiés de clochards. Une armée constituée de clochards n'est pas une armée. FARDC, résistez à cet homme. Rejetez-le, tenez l'armée révolutionnaire congolaise. Que l'année 2026 soit finalement l'année qui inaugure la fin, je dirais, qui met le terme au vol, au détournement, au pillage des ressources, au tribalisme et à autre chose. Que l'année 2026 soit une année de l'unité, de réconciliation, de stabilité, de paix, et que ça soit finalement une année où le Congo commence à voir son élan. Le soleil commence par où? Le soleil commence par où? Et vous, vous êtes où? Vous êtes le soleil. Que vous épousez aujourd'hui une femme, tout il faut faire attention. Ah bon? Oui, il faut faire attention parce que si vous êtes responsable, et c'est ce qu'ils ont fait avec les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers un peu partout, on vous donne une femme, mais vous allez recevoir un membre de la famille, un cousin, un neveu qui viendra chez vous. De la famille de la femme. Et on va vous présenter comme le neveu, le cousin, alors que ce n'est pas un neveu, ce n'est pas un cousin, c'est la personne qui viendra faire les enfants avec votre épouse à la maison. Et on vous dira que non, les enfants naissent Tutsi comme des Tutsis parce que la race Tutsi est supérieure, alors que c'est une perfidie. C'est toujours la perfidie. Tout à fait. Inculquée même chez les femmes Tutsi. Effectivement. Umuvugizi w'igisirikare cya RDC cya Congo Sylvain Ikenge yavuze ati iyo urongoye umututsikazi nukuba menge, il faut faire attention. Tukubera yuko umaze kumurongora haca haza umuntu wo bavuga ngo no miryango yabo ngo ni mubyara canke ni iki, kandi ngo umusore ngo ikiba kimuzanye rero ngo bari kuza kubyara ko uwo mugore wawe wowe ukabuzi kabana ari gwawe ariko abana bakavuka atari abatutsi. Ibyo bintu nibyo cyane sibyo ndumwe.
turabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Niba mufite amatwi yumva aziguye atari nk'aya Kagame, icyo twavuga dushaka kuganiraho nicyo namenyesha Kagame ko yapfukama agasaba imbabazi nangwa agahunga kuko akiri muto atarasaga. Ntabwo isi mumereye neza kandi narabimubwiye. Ibyo ari kuvuga ngo ashaka gupfa hari ubwo arushaka Imana itabishaka. Ubwo arareba ahagaze akareba u Rwanda na Zaire n'u Burundi kuko arahangana nabo. Uti hunga arakuburiye mu izina rya Yesu. Kagame se yahunga? Nadahunga rero nawe ugiye kubona ishyano. Yahungira apfuye akiri muto. Ejo bundi yahungira muri bariya bamuhaga imfashanyo y'amafaranga yo gutera Zaire. Ayo makuru nawe uyafite mukesha? Nuko bamuhaga amafaranga akakira ngo arashaka gutera Zaire. Ntabwo igiti kimwe cyubaka inzu. Hari ubwo bayamuhaga bashaka kumusunika, ariko noneho nagira ibibazo Zaire n'Uburundi ntabwo abukika. Upfa yishe se arabura aho ahungira, ajye muri Canada nangwa muri Kenya. Uburyo uhagurutse ujya utangiye n'uburyo utangiyemo interuro yawe njye bunteye ubwoba. Ubajije abantu ngo niba mufite amatwi yumva atari nk'aya Kagame. Aya Kagame se niyumva? Ntabwo yumva. Iyo yumva ubu yagahunga aba yicaye. Ubu se nta bandi bahunga. Yahunga iki se ko mu Rwanda ari amahoro? Nta mahoro ari mu Rwanda. Niba ari kureba ngo garimo harimo intambara ikaze. Kandi u Rwanda bararutera. Ahera irambura niyumva ngo bageze irambura azamenye ko ibyo byahekitse byarangiye. None se ari kwisha abapfumu barabeshya. Yizeye abapfumu ariko barabeshya. Hari ikiganiro wigeze gukora uvuga ngo ndamuburiye ku manywa y'ihangu wagira ngo niyo Kagame muramuburira ndamukunda kandi ariko ntabwo yumva. Waravuga ngo ndi umugabo mfite ababarangwanirira. Imana nirwanirira umuntu kandi niba ashaka kwiyahura nakomeza arwane. Iyo arwana umunsi ku munsi agenda we bimworohera, agenda biryoshye, ariko mu kugira ngo buri munsi wumva ko hari agace yafashe, umunsi yafashe aha. None ko bagiye kugafata ku Rwanda ari buto. Intambara zose mukade ushobora kuba ibintu utabizi aho biva niyo bijya. Izi ntambara zose wumva ziriho ntabwo ziri mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo ziri mu gihugu mu hanze hose baba bashyigikiye izo ntambara. Nyine ziri muri Kongo ntabwo ziri mu Rwanda. Kuki uba mu Rwanda barabifata kandi nta ntambara iri? Ku Rwanda barufata ko nabirebeye n'amaso yanjye ku Rwanda barufata. Abasirikari bari bambaye n'imyenda y'imishanana bahagatiye. Imyenda y'imishano bari mu ishyamba ari abasirikare se? Ari abasirikari barabazayire baza mu Rwanda. U Rwanda bararushaka. Uzafatwa n'abanyarwanda baba mu mahanga cyangwa ni Kongo izarufata cyangwa n'ibindi bintu? Ese wagize ngo gute ikinya batagufashije? Ntabwo basobanukiwe. Uguhaye ibyo urarira abakugaburiye. Nawe rero bamuhaye amafaranga, ariko amafaranga ari kugura ubugingo bwe n'abariya bana yababaje. Nawe u Rwanda bararufata rwose. Niba atarufata sinzongera guhamya. Zabyihorera Imana izabibeshya. Mbese uvuga ngo u Rwanda rutaraba n'intambara? Nibidaterwa n'intambara ntaho nzongera guhamya. Kandi nashaka toroshye akiki. Nawe ibyo bintu uri kubivuga nk'aho ari ibintu biraba vuba aha ngaha. Birageza mu kwa mbere. Nababonye gutya bambaye rwose n'imbunda zabo bari kwambuka umupaka. Bambukaga uruzi rwitwa Rwashi. Urwo ruzi rwa Rwashi barwambukisha, kera twarwambukishaga imigozi y'imihanda n'isuri byacika bagaheramo.
byaba bamutse ukambuka nyine urwo ruzi rero narwonyemo abasirikare benshi bari kwambuka bari kuza mu Rwanda bava Kongo baza mu Rwanda bari bavuye hakurya ibeni. Nuko se Burundi bukabizamo bute? Uburundi se ubu ni ukuvuga ko iryo torero turisengeramo turi abanyarwanda gusa nangwa turi abaganda gusa. Cyo ntabwo nagisubiza. Intambara nk'iyo ni nk'itorero. Hari abakorera amafaranga, hari n'abakorera kugira ngo bafate igihugu, ariko nkubwije kuko u Rwanda ntawe ruzafata Zaire. Harimo iki se? Ukibiririmba gutyo ukivuga ko u Rwanda rutashobora Zaire, umujyi witwa ngo niba ari hehe mama? Sinjamenya no kubikurikirana. Wahe? Umujyi uhuza Burundi na Kongo nibo bahita he? Bari Buvira. Uvira inkotanyi zirayifite gutya mu ntoki zayo, zarayifashe zishaka no kwambuka zikagera no muri Kinshasa zigakuraho perezida wa Kongo. Ntawe bazanye. Ntaho bazamubona. Kweli? Buvira si ku mupaka se? Ntaho bazanye. None si ikibazo umuntu yakibaza ni kimwe. Uyu munsi turi kuvuga tukavuga kuri Kagame, tukavuga n'abaperezida ba Kongo, ariko abaturage batazi ibipfa n'ibikira ni inzirakarengane. Abo twabafashe iki? Babafashe iki se? Nibabona inzira bareba aho bahungira. Kandi bavuga ko uri interahamwe wowe ariyo mpamvu uvuga cyane intambara. None se sindi kuvugira mwene wacu, njyewe ndashaka ko Kagame ahunga ntapfa. Ndi umurokore rwose. Ndi interahamwe se bavuze ko nazanywe dore ikizana bica ni ubwo uri kuvugira Kagame kugira ngo adapfa. Abamenye amaraso muri make interahamwe uratwihindutse. Njyewe naragwemeye. Oya ndizagomezamo interahamwe. Nabonye imirambo muri Zaire hakurya ya Rwashi, ahantu bita Iwarikari n'Ibene. Nabonye imirambo aho iryamye mu ishyamba irambabaza. Icyo bari kurwanira n'ubutaka bahinze ubwo bari bafite bakarurira intambara bakabireka. Ubwo barusha Musinga ntibazi ko yavuye mu ntambara, barusha Rwigemera ntibazi ko yaguye mu ntambara. Izo ntambara barimo n'izihe? Abawe ibyo bintu ndi kumva ngiye binteye ubwoba. Baritse intambara bagasenga Imana ko iruta byose. Ndumva ngiye ibintu kuba binteye ubwoba ndetse cyane. Ni ukuri. None se abanyarwanda buri ko ubabwira amakuru mabi naguha, komenti tubona zose ziturutse mu Rwanda zigutuka zivuga yuko uri interahamwe, uri inyangarwanda, ibyo uvuga byose ni ubuterahamwe. Hariho n'abatugira inama bati abantu batoya mwirinde umukecuru nk'uyu, yaba ari umwanzi w'igihugu ashaka kuroga urubyiruko arwangisha igihugu cyarwo. Kuva naho numva gikomeje nshaje ntazamena amaraso y'umwana w'umuntu ntango mugambanire. Yaba ngambana mba mvuga ngo ni iki, ariko nibareke intambara basenge. Reba insengero baratangiye barazisenga. Mwese ntibasuzuguye n'Imana. Mwese wasenye insengero abantu bakabura aho basengera, kandi abahungaga kera twahungiraga mu nsengero tugasenga, twagira Imana bugacya tukabona tukava mu nsengero. Twahungiye ahantu Tanzania intambara nk'iyo yateye, ntaho nigezemo interahamwe yo kugambanira igihugu naho kugambanira abana bacyo n'ibibaho. Ejo hari akagambo nabonye we ubwo ari kwivugira, urabivuze ndabyibuka, ati njye mureba mwabantu mwe sindyama sinsinzira, buri wese uruhande ari guhamagara ngo yewe ibyo urimo ni ibiki, buri wese ibyo urimo ni ibiki. Noneho kumbi nawe aho uba wijyamiye hariya muri kariya kararo kanjye njyewe mba mbireba gutya, kandi ntugire ngo iyo nkurotoreye inzozi ntabwo mba nazirose ngize gutya. Imana izinyereka nkanuye gutya nyireba nayo ndeba. Uri hanze cyangwa biri mu nzu? Kandi no kugenda mu nzira Imana ishobora kunyereka ibitangaza.